tugiye kuganira kuri Bitcoin ndetse na Pi Network tubigereranye. Ni ukuvuga ngo Bitcoin rero tugiye kureba yakozwe ryari n'ibindi bitandukanye. Bitcoin rero versus Pi Network. Bitcoin yaje mu mwaka wa 2009 mu gihe Pi Network yo yaje mu mwaka wa 2019. Bitcoin rero ifaranga koranabuhanga rikaba ryarakozwe mu 2009 n'umugabo witwa Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto niwe warikoze. Mu gihe rero Pi Network ni mining, ikaba n'ifaranga ry'ikoranabuhanga ariko itarajya ku isoko, ryakozwe muri 2019 na Dr. Nicholas Kokaris ndetse na Shenjiao Fan. Ngabo abantu babiri bayikoze. Bitcoin rero ndetse na Pi Network, ikindi kintu navugaho ni ukuvuga ngo Bitcoin ahantu yakorewe ntihazwi, gusa yaje ari igitekerezo cy'umuntu witwa Satoshi Nakamoto. Ariko Pi Network yo yakorewe muri Amerika, muri Stanford University, ku gitekerezo cya Dr. Nicholas ndetse na Shenjiao Fan. Mu 2009 Bitcoin yari tarajya ku isoko, ariko icyo gihe yari ifite agaciro ka zero, guys, ariko ubu ifite agaciro kagera mu 100. Mu bihumbi 2010 nibwo yagiye ku isoko igira agaciro ka 0.025. Mu mpera z'ukwezi, mu mpera za 2010 iza kugira agaciro ka 0.08. Rwa ngo rero Pi Network yo nta gaciro ifite kuko turacyari muri mainnet phase, aho turindire ko ijya ku isoko. Ikindi kintu navuga kuri Pi Network, hari community yitwa GCV Global Consensus Valley igereranya ko Pi Network izaza ifite agaciro ka $318 cyangwa se 3,131,959. Ikindi, Bitcoin na Pi Network zose zikoresha ikoranabuhanga rya blockchain. Bitcoin na Pi nyine zikoresha ikoranabuhanga rya blockchain. Bitcoin ikoresha ibyo bita proof of work model. Aha rero ni hardware zitwara umuriro mwinshi, akaba ari n'inzitizi rero kuri rubanda rugufiya kuba ba mininga Bitcoin. Kuri Pi Network dukoresha ibyo bita proof of merit cyangwa se federal consensus mechanization, aho aba mininga bakoresha smartphone zabo kandi bitabatwaye umuriro nkuko kuri Bitcoin batwara umuriro mwinshi. Nuvuga ngo Bitcoin iri kuri exchange nyinshi, ubwo n'amasoko acuruza crypto, mu gihe Pi Network yo iri mu byo bita mainnet phase. Ubwo rero mainnet phase rero muri Pi ndi kuvuga ni igihe mining nka Pi iri mu buryo bwa kuba yajya ku masoko cyangwa se yagera kuri phase ya nyuma. Ni stage aho rero enclosed mainnet yo ni stage aho rero aba mining batazijyana ku ma exchange, ariko open mainnet izo ba mininze rero baba bazijyana ku ma exchange. Bisobanuye ko kuri enclosed mainnet turamininga ariko tukaba tutafata za zindi ziri muri balance ngo tuzohereze ku ma exchange, ariko mu gihe habayeho open mainnet yo zijya ku ma exchange. Ikindi nuko ibi byose bibanzirizwa n'ibyo bita KYC, ari byo know your customer. Ubwo rero bisobanuye ko KYC nibanza, izo zindi zikakurikizaho. Ikindi ni uwango guys, murinda account zanyu, murebe ko ibisabwa byose byuzuye, kandi ntimuzamere nk'uriya muntu wagurishije Bitcoin ze 10,000 akazigurishamo pizza 2.